आकाशवाणी इम्फाल वाहेंगबम राजेश न पाव पाजरी अहानबद मरोइब पाव राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हाइरी मियांगी लंगाकी चखोट खोंगचत असिना लेबाक असिगी थोइदोक हेंदोक मगुसिंग अदुबु थबक ओइना पांगथोक्तुना मालेमगी ममांगदा अथोइबा भारत अमनि हाइबा उत्पंगमलकली द्रौपदी मुर्मू लेबाक असिगी 15 सुबा राष्ट्रपति ओइना हयेंग वासक लौरगनी वासक लौबगी थौरम संसद की सेंट्रल हॉल दा पांगथोकनी लौ सिंगु मंत्री थोंगाम बिसोजिन हाइरी समाज की लेबाकी अमदी मियांगी कानब तौरम मियोइसिंगबु हौजिकी मिरोलना इकाई खुमनबगा लोइनना निंगसिंगली मणिपुर हौजिक फावदा कोविड वैक्सीन डोज 1,50,000 हेना कापख्रे अमसुंग लेबाक असिकी मचु अहुंगी फिराल पाहनबगी नियम सरकारना सेमदोकपगा लोइनना हौजिक फिराल असि अहिंग नुंथिल खाइदना पाहनबा यारगनी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हाइरी मथंग थादा लेबाक असिना निंगतमलप चही 65 सुबगी कुमोन थोरम आजादी का अमृत महोत्सव पांगथोकदोरी भारत निंगतमलप चही चामा सुरकदबा चही 15 की अमृत काल संगसिनबा हौरे अमृत महोत्सव कुंभ थोरम कया पांगथोकपा असिना मियाम लेंगाकी संगसललिबा चखोट खोंगथांगदा अनौब पंदु अमा ओइगदौरी थबक्तगी पोथारगदबा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हौजिक यहाकी ममांगदा आकाशवाणी थोंगदा लेबाक असिगी मियामदा पीबा महाकी पाउजेल अमदहाई मियामगी लेंगाकी चखोट खोंगचत असिना लेबाक असिगी थोइदोक हेंदोकपा मगुनसिंग अदुबु थबक ओइना पांगथोक्तुना मालेंगी ममांगदा अथोइबा भारत अमनि हाइबदु उत्पंगमली हौजिकी मतम असिदा अखोइगी भारत की माई पाकपगी खोंगचत असी ब्रिटिश शासन मतमदगी निंगतंबा इहौ कया हौखिबा अदुना मियामदा जातिबु नुंगसिबगी वाकोलोन अमा फावहनकी 18 सुबा शताब्दीदा लेबाक असिदा इहौ कया हौकी लेबाक असिबु अनोब मंगाल अमा पुरकनबा होनरंबा अदुगुंबा अथौबा क्यागी ममिंग हौजिकती काउनखरे अदुबु मियोय खरकी तौबिमल अदुदी हंदक मतम खरा असिदा निंगसिंगलकली सही सा असि हौरकपदा मियांगी अनोब वाखल इनोट हाबलक्तुना नहौनना मखोइना तौरंबा थबकसिंग अदुबु निंगसिंगहली श्री कोविंद हाई हौजिकी मतमदा वहंग ओइरकलिबदी मिचम अमगी फिदमसिंगी वहनथोक करिनो हाइबसिनी मांगहाई फिदमसिंगी मरुओइबा पांदमदी मिचमगिदमक नुंगाइबा पुंसी लंबी अमा यादपा हाइबसिनी मसिगिदमक यान हाना पांगथोकदबदी मिचमसिंगी चंगदबा याद्रबा तंगाइफदबसिंग अदु फंगहनबनी हौजिकती मियांगी चंगफम थोकपा मचाकसिंग अवाटपा लैत्रे इमुंग खुदिमक हेना फगतपगा लोइनना इसिंग अमदिगी मैकी खुदोंचाबा फंगहनबा ngamle. In modern times, the glorious journey of our country commenced with the awakening of nationalist feelings during colonial rule and the launch of the freedom struggle. There were many uprisings across the country in the 19th century. The names of many of the heroes who brought hopes of a new dawn have long been forgotten. Contributions of some of them have come to be appreciated only in recent times. Around the turn of the century, the various struggles were coming together, creating a new consciousness. राष्ट्रपति ओइना खलब द्रौपदी मुर्मू हयेंग अयु पुंग 10:15 संसद की सेंट्रल हॉल पांगथोप थौरम अमदा लेबाक असिगी 15 सुबा राष्ट्रपति ओइना वासक लौरगनी थबक्तगी पोथारगदबा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अमसुंग नौना खलब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मूबु सेंट्रल हॉल मथंग मनाव नायना चंगलकनी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमणना श्रीमती द्रौपदी मुर्मूबु थबक पाइबा अमसुंग अरोन मंगाकपगी वासक लौगनी तुंगदा नोंमै 12 रक कापतुना इकाई खुमदबा उटकनी मसिगी तुंगदा राष्ट्रपतिना तिलिबा मियामदा वा nganggani संसद की सेंट्रल हॉल वासक लौबगी थौरम लोरबा मतुंगदा द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन गिदमक खोंगसानगनी मफम मदुदा महाकु इंटर सर्विस गार्डना गार्ड ऑफ ऑनर पीगनी राष्ट्रपति वासक लौबगी थौरम आकाशवाणीना लाइव ओइना अयुक पुंग 9:40 दगी संदोक्तुना तहानगनी थौरम मसी आकाशवाणी इम्फाल की संगाई अमसुंग कंगा चैनल अनिमक्तसु संदोक्तुना तहानगनी लौ सिंगु मंत्री थोंगाम बिसोजिन हारी समाज की लेबाकी अमदी मियांगी कानब तौरम मियोइसिंगबो हौजिकी मिरोलना इकाई खुमनबगा लोइनना निंगसिंगली जननेता इराबोट कुंबल लुसिंगबा अमा मियामना निंगसिंगदना थौरम क्या पांगथोलिबा असि महांगना तौरम थबक अदुबु निंगसिंगदुना पांगथोकपनी कोंगबा इरोंग कम्युनिटी हॉल संगाबगी थौरमदा वाफमसिंग असि फोंगदोलदुना मंत्री हाई मियामना इराबोट की मरमदा सकना सोनरिबा असि महांगना राज्य असि मियांगीदमक अपबा थबक कया तौरम अदुननी मरमदुना हौजिक लेरिबा मियामना अपबा थबक अममम तौदुना तुंगी मिरोलना खांगौनबा होनगदबनी
Sipsena Manipur State Union Ahari Tribal Nupi Amabu Lebak Asigi Rastrapati Oina Khalakpada Choktok Chabapoi Endi gi Mirep Asida Sipsena gi MP Amasung MLA Singna Board Pikiba Adubusu Thagapa Pongdorole Imphal Labor Dolgi Office the Pangto Papaugi Mipam Amada Dolgi State President M Tombi Singh Hai Adibasi Amasung Nupi Singu Sakti Piduna Lebak Asigi Kwaidi Wangba Post Pahenba Asina Bharapu Manglom the Satpada Hen Mateng Oregani Sri Tombinai Matamamada Leramba Ngaksel Lamda Hauzik Hena Pagapga Loinana Malengi Marishuba Mapamda Labangamle Pradhan Mantri Narendra Modi gi Luching Makada Ngaksel gi Lam Hena Pagat Hanbadigi Malengi Lebak Kiana Bharapu Ikai Kumnaba Hengalakli Agnipa scheme gi matang da man hai Mioi Kangrup Karana scheme Asigi matang da Lana Santoliba Asi Achumba Wapam Natte Lai Laisu Herba Mioi Kaya Hauzik Tabak Pangdana Lady, Manipurasu Employment Exchange the Tabak Pangriba Mioi Lakaya, Ming Sanduna Lady, Madamaduna Asiguma scheme as the Yaushilabadi, Tabak Pangriba Mayam Asi, Tabak Pangan Bada Sound Mateng Oigani, rises the Tabak Pangdabagi Samasya, Sound Lady. Lai Laisu Herba Mayam Manipura. Laktaragi matakta exchange housing means and Honavada, Away. Jose Manipur, Yam Sen Harkanda, Tabak Pangdavi Samesha, Asuki one later. Manipur, you talk on the Harun, singing the Kalaga, Lima Home, the Logo River, Sigi recruitment release, Masesta, Isha, Adugumba, Akwegi, Ladiva, Tabak Pandra, Naru, Kunamana, Masikudong Sab, Logu. Paugi Maratana, break ama. Shishu Nistha Niketan Iramdam Sigi Kwaidagi Kumang Chaushina Matamgi Konglei Tungina Inat Pungak Chaduna Chatliba CVSC gi Senior Secondary School ni Haurat liba mirolna Malem gi lengmanaba single lamba tawangam janaba pre-nursery digina class 12 phaupa mahi tamja phamni nawasing na achekpa achumba tamliba mahikol Shishu Nistha Niketan Class 11 Science Arts Commerce Stream ahumak laiba Shishu Nistha Niketan bu mamutana khangnabagi amat tangairaba lambidi Angang Simbu Mahikol Sida Tamduna, Loina Rabata da Kaminagani. Tabiriba Pausi, Akas Bani, Imphal Legani. Manipura Hausi Power the COVID vaccine dose la Kuntra Lising Humpu Manga Chamritara Kakre, Ngaksi Kata the vaccine dose Sahum Yankai Mari Kaki, Hausi Power the Ahamba dose la Tarataru Lising Nipan, Sanga Humpu Manga, Anishiba dose la Taranitoi, Lising Marpu Chama Humudratare Kakre, Precaution dose la Ama Lising Humudrataru, Satruk Humpunipan Kakre. Manipur Human Rights Commission gi hanagi member Wahengbam Rajesh hari Manipur yauna awang nongpok Bharat ta hokiba sahi humudra humdoi romsida siksa gi lamsida khudong tiningai oiri Manipur College Alumni Association senduna Manipur College ta pangthopa Planning for Development of Manipur College haibisigi matang da wangang bada Siri Nongyain hai leibak asda new education policy chana ba hokre adumoinamak hauzik phawbada education sector da karigumba ahongba amata udri mang hai magul leiba siksa yauna imung manung samaj amasung jati amagi socio economic culture amasung politics awang bathak amada pukhatpa ngamloi Ukrul Jila da Jal Jiban Mission gi ahamba tangaki matam loisingada ba khajikta ngairapaga loinana PICED official singna mission asi mai pakna ba thabak ayuk nungthil khaidana honari jila asida mission asigi ahamba tangkak sahi asigi September da loire mission asina Ukrul Jila gi khunja kayamarum da kanaba kayamarum piri ekurge Ukrul Pami shooting simrena hai Ukrul Jila gi kul nipurom haujik thakna ba apaba ising phangba haure lemauri ba kulsing atuba matam da ising phangana ba honari New Development Bank ki makhada paikali ba thabak asi Englishing ani kunmari Paugi Manunda Loisingadabani Hari Masigi Tungau Rumho Village ki Kunja Amana Asumna Hai Egi maming na somjung ngung ei tango rom hondegini hujik JJM gi scheme ki beneficiary amount na haidening midi hanna ikoi khunse yam pikpa khun amount rami aduresu ikoi khunsida JJM gi scheme se hangbagi hujik di khunja singse yam wan leramsi every household they banbi krabagi khun macha singse yam nuai bagi prime minister bu yam thagatna leye khun macha oiresu nukhena asumena yangsin dibisi khungi on behalf of ama oina yam nuai re hepsi prime minister bu thagatli
राज्य की डिपार्टमेंट ऑफ रिलीफ एंड डिजास्टर मैनेजमेंट सिंधना नोने जिला की मख्वाम मरांगसिंगदा क्लाइमेट चेंज हिल एरियाज डेवलपमेंट अमसुंग लैंडस्लाइड मैनेजमेंट की मतंगदा नुमिनिनी चथगदबा ट्रेनिंग प्रोग्राम अमा हौक्रे थौरमदुदा महौसाना थोअनबा खुदोंथिबसिंग थोरको मतमदा करमना मायोकनगदगी हाइबगी मतंगदा अखंग अइसिंगना वांगांकी अमसुंग डेमोन्स्ट्रेशन उटकी ट्रेनिंग प्रोग्राम असिगी मतंगदा रिलीफ एंड डिजास्टर मैनेजमेंट की डॉक्यूमेंटेशन एंड रिसर्च ऑफिसर ए.के. रंजित कुमार सिंगना असुमना हाई Manipur asi mahusagi oba geoclimatic condition na hazard mayam lay adugi manungda landslide so mani aduga geographical areas so khoine chingi lamne hen manina masi kamaina manage tawgani land use kamai tawgani masi prevention kamai tawbai haibana sing do akhoi aware oiminana ba maruena mafam sigi leaders sing government ga tied up tawraga makha taba development program ama tawba kanda involvement do hena lainam gi demukta awareness asi laksaben Children Literary Meet Lisingani Kunithoi Longmai Churches Fellowship na sinduna Longmai Baptist Church da pangthokre Children are our future haiba hiram da pangtokpa thorom adu akhangai kyana wangang ke amadi mairoi singi oiba Bible quiz competition isai competition talent show Bible pabana singbasing pangthokki Kaitel Manbi Battalion Assam Rifles na Manipur Police ka loina na Imphal West Zilla gi Kanto Sabal lagi ULF ki miyoy ama fare hari Tengnopol Battalion na ngasi Kwata Nala Junction dagi Mapandagi pusilakpa lupa lak taret lising marfuda rongi polam sing pare hari. Somsai Battalion na Ukrul Jilagi Poi Bilesta Nasa Mukta Bharat Abhiyan gi makada drug sinabagi mayokta lecture program ama pangthokre. Mantri Puki amasung Kaitel Manbi Battalion na ngasi Bishnupur Kangpokpi Imphal East Thawal amasung Kamjong Jilagi mafam singda usara sing thakre hari. Jiribam Police na ngasi Lungreijang Kalinagar da thihumbagi thabak chathabada yu sungbada sinagadaba polam kamarom phagale hari pharaba polam sing Jiribam Police Station da sinakre hari Rotary Club of Imphal na National Sports Complex Imphal ga khusam naraga Kumal Lampak Sports Complex da usara sing thabagi thoram pangthokre thoram adu da usara chamri rom thaki hari Kaksing Kuno College ki sahi nipu suba kumon thorangi souvenir amangasi fongkre Kaksing Kuno College sa pangtopa thoram amada souvenir adu college asigi principal Srimati ISS Manitombi Devi na fongkibani souvenir asi college asigi NSS unina putokpani Imphal ki Kumal Lampak Artificial Turf Ground chathariba Maharaj Kumar Ganindraji Memorial Super Division Football League Tournament ki ngasi sanakiba match da 11 star akampa na upa kyamgaibu panjil mari amada thoiki atopa match amada angtha FC na paya kairangbu panjil amasinoda amasung aba khetrigau na sai yumnang kunobu panjil ahum amada thoiki Akasbani Imphal gi pau tabiri Leibag asigi machu ongi phiral pahenbagi niyom sarkarna semdokpaga loinana hauzik phiral asi ahi nungtil khaidana pahenbe yaragani hanadi masi ayuki numit thokpadigi numita ba phawbudang pahenbagi thawong chanaramani hauzikti public lanai organization natraga mahi loisang singna barki machu ongi phiral matam ama hektada singkhatpa yare sarkar gi thawrang asi bharana ningtamlakpa sahi humudra manga suba kumon thorongi mangwenana laurapa khongthangni Bharat ki phiral gi court asi English singani kunma thoigi December kunthada amuk semdokre Pradhan Mantri Narendra Modi nasu leibak asigi miyamda August 12 digi 15 phawba jati gi machu hongi phiral asi yumthong khudigna chingkhatuna pahenaba appeal tawri Pradhan Mantri na hai har ghar tiranga gi khongjang asina miyamga jati phiraga lainariba mari edu hena sesil halagani Delhi da monkeypox ki ahamba case ngasi thenare Haksel Mantraloy na hai sahi kunthra mari suraba nupa adu hauzik Loknaik Hospital da layengli National Institute of Virology Pune na mahaki license adu monkeypox ni haiba khangle miyoy asi hauzik isolation center da tapna phagalagli miyoy asi mapan leibak ta chatlubagi history leite mahak tharaga leibak asda monkeypox na ba miyoy mari sure mahaka samnaruba miyoy sing masak khangtopik tabak chathari marakasta Delhi gi Mukhyamantri Arvind Kejriwal na miyam mi pai bidana ba hai Twitter da thadokpa warol amada Sri Kejriwal na hai phibamadu hauzik laksile amasung anaba miyoy asi Loknaik Jai Prakash Narayan Hospital da isolate tawduna thamli Bharata hauzik phawda COVID vaccine dose koti chani ani lakh 13,000 hena kaukre masigi manungda ahanba dose koti chama ani lakh ani hena Anisuba dose koti marfurani toy lag marfudra tare hena amasung precaution dose koti tare lag tara mari hena kaukre ngasi khakta da vaccine dose lag tara manga hena kauki
भारत मियोई लिसिंग अनि चामा नौना कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा थेनकिबगा लोइनना हौजिक एक्टिव केस लाख अमा लिसिंग यांखैनथोइ हेले कोविड पॉजिटिव ओइबा मियोई लिसिंग 19 चामा निफुमदोइ नाबा फकिबगा लोइनना नाबा फबा अपुन मसिंग कोटी 3 लाख 19 हेले नाबा फबगी चांग चादा 9.5 लाइसेट असना मियोई 53 नौना लेखिदबगा लोइनना हौजिक फावबदा कोविड पॉजिटिव ओइबा मियोई सिगिबा मसिंग लाख 5,53 हेले केंद्र की हक्सेल मंत्रालय ने हौजिक फावबदा राज्य अमसुंग यूनियन टेरिटोरीसिंगदा कोविड वैक्सीन डोज कोटी 134 लाख 13 हेना पीखरे मसिगी मनुंगदा कोटी 3 लाख 49 हेना सिजनदना लेरी अरोइबदा मरुइबा पाव अमुक हन्ना राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हाइरी मियांगी लेंगा की चौखट खोंगचत असिना लेबाक असिगी थोइदोक हेंदोप मगुनसिंग अदुबु थबक ओइना पांगथोक्तुना मालेमगी ममांगदा अथोइबा भारत अमनी हाइबदु उत्पंगमलकली द्रौपदी मुर्मू लेबाक असिगी 15 सुबा राष्ट्रपति ओइना हयेंग वासक लौरगनी वासक लौबगी थौरम संसद की सेंट्रल हॉल दा पांगथोकनी लौसिंगु मंत्री थोंगाम बिश्वजित हाइरी समाज की लेबाक की अमदी मियांगी कानब तौरम मियोइसिंगबो हौजिकी मिरोलना इकाई खुमनबगा लोइना निंगसिंगली मणिपुर हौजिक फावबदा कोविड वैक्सीन डोज लाख 19,000 हेना कापख्रे अमसुंग लेबाक असिगी मचु अहुंगी फिराल पायहनबगी नियम सरकारना सेमदोकपगा लोइनना हौजिक फिराल असि अहिंग नुंथिल खाइदना पायहनबा यारगनी पाउ लोइजरे।